gushima Imana yongiriye ubuntu kuba imbere yanyu. Sinovuga ngo nibisanzwe ariko n'ubuntu nagiriwe. Sindabimenyera ibintu by'Imana kuko ntibimenyere. Ndashima Imana ko yangiriye ubuntu bwo kuba imbere yanyu. Ndashima Imana no kubw'uburongozi Mwuka Wera yaciye ko bakanyiyumvira ko Imana ibaha umugisha cyane. Turi ku munsi w'Imana, twaje gushima Imana, twaje gusenga, ariko ndashaka tuganire ku majambo kuri topic ivuga ngo akamaro ko gusenga ku mukristo. Imana ishimwe kandi ikibazo ca mbere nkunda kwibaza ngo mbega umukristo ni iki? Iyo umuntu avuze ngo umukristo ni iki, kenshi hari igihe twibaza ngo umukristo ngo ni umuntu ngo atonda dimanche gusenga, atonda Sunday hano, cyangwa tukibaza ko umukristo ari umuntu, ari umuririmbyi, ari umuntu avuga ubutumwa bwiza, ari pasiteri cyangwa ari iki n'ikindi. Amen. Tukibaza ko kuba umukristo ni ukubuja gusenga, tukavyibaza ko kenshi, ariko ugasanga uwo twita umukristo ubuzima bwiwe ntibuhinduka, buguma ari bwa bundi. Ariko nasanze ko umukristo ni ukuba umuntu yarakiriye Kristo, akamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, hama umwami agaheza akaganza muri we. Amen. Nico bita umukristo, kuko ntababwa bakiri wewe, ahubwo ni Kristo ari muri wewe. Amen. Niyo mpamvu za kwitwa umukristo. Ntabwo kwitwa umukristo ari uko mvuga ubutumwa bwiza, ico cyo gituma mba umukristo. Ahubwo kuba ndi umukristo ni kubera ko nakiriye ubuzima bwa Kristo mu buzima bwanje. Nca nitwa umukristo kubera ko hari ico nakiriye. Ubwo buzima bwa Kristo nibwo buri muri jewe. Ntabwo je nkiri Benita wa kera, ntabwo uri naka wa kera, oya, urundi muntu wakiriye ubuzima bwa Kristo. Rero ntituvyihende ko ngo wibwire ngo ushaka kuba utaramwakira uwo mwami, ariko nagenda kubwire ngo ntukomeze kwibwira ngo uri umukristo. Ntabwo uri umukristo. Ikigutera kuba umukristo nuko wakiriye Kristo mu buzima bwawe. Amen. Imana dufashe cyane. Iyo uvuze ngo akamaro k'umukristo, akamaro ko gusenga ku mukristo, mbega wibaza iki? Ubundi nimba umukristo ari wa Kristo, Kristo nawe akaba ari umwana w'Imana. Kristo ubuzima bwiwe kwari ugusenga, kwari ugusabana na Data. Nimba rero twakiriye ubuzima bwa Kristo, tugomba gusabana n'uwo mwami, tugomba gusabana na Data. Ntabwo jewe nkiriho ngo cigenge. Nimba nakiriye ubuzima bwa Kristo, oya, hategerezwa kugaragara impinduka. Amen. Biragahera ko umuntu akomeza ngenda nivuga ngo ndi umukristo ngo ndakirijwe, oya, ntibikenewe ko mvuga ko nkijijwe, ntibikenewe kugenda urisigura aho uri hose, ariko reka ubuzima bwacu bugaragaze Kristo twakiriye. Amen. Reka ubuzima bwacu abo mubana bakubone ko uri umukristo koko, abo mubana nibabone ko uja gusenga, ahubwo babone ko ntabwo ukiri wa wundi wa kera, ahubwo ari Kristo ari muri wewe. Amen. Mbega bo mwigana barabizi ko uri umukristo, cyangwa barabizi ko utonda dimanche gusenga? Erega ico sico kitugira kuba abakristo. Ntituzimire, ntitwijajare, ico sico kitugira abakristo. Ahubwo ikitugira abakristo ni uko ubuzima bwacu. Pawulo yaravuze ngo sije nkiriho, ahubwo ngo ni Kristo ari muri jewe. Kandi aravuga ngo sinkibayeho ngo ninezereze. Kubera iki gituma atinezereza? Wiwe yarapfuye, we yarapfuye. Ubu afise ubuzima bwa Kristo. Rero ntariho ngo yinezereze kuko we ntakihari. Amen. Ahari ngo anezereze uwamubambiwe, ahari ngo anezeze uwo mwana. Mbega ubuzima bwawe ubona bunezera Kristo? Mbega uwo ukubona arifuza kuba umukristo nawe? Mbega ukubona arabona ko ubwo buzima bwawe bwotuma yifuza akavuga ngo ndashaka kuba nka naka, kubera ko icyo akubonako? Amen. Imana dufashe cyane. Nase kwirwa ndavuga ngo akamaro ko gusenga ku mukristo utaramenya n'umukristo wariwe. Hari igihe wibwira ko kubuza ngaha, kuburirimbira Imana, kuvuga ubutumwa bwiza aribyo bikubwira umukristo. No. Yesu azokubwira ati sinigeze no kukumenya. Uri wahe wewe? Ati naravuga ubutumwa ati uri wahe wewe sindanakubuza. Kandi koko warabuvuga, warahagarara imbere y'ishengero, kandi koko wararirimba, ariko kubera ko ntiwigeze umenya identity yawe muri Kristo Yesu, azokubwira ati sinigeze ndakumenya. Imana dufashe cyane. Imana dufashe niturangazwe n'ibyo turiko turabibona. Uno munsi kuja mu rushengero n'ubusirimu, uno munsi ubuzima bwawe canke ufise kagakiza. Hari igihe umuntu akubona akavuga ko gusenga biri too much, ngo kugenda ibintu, ngo kukunda gusenga, ko wigira ibintu ugomba kuja mu ijuru n'amaguru. Amen. Imana dufashe cyane. Abantu no munsi sinza agakiza bavuga akariko
ukaja ngo yango primo ngo reka kuba wexagera ngo nawe ngo basingushiramo agasirimu gake bene agakiza ni kamwe nta gakiza kagasirimu nta gakiza gaciriritse agakiza ni kamwe kabonetse ku musaraba ubwo busirimu ndiko ndashiramo cyangwa ubwo busirimu uri kurashiramo sinzi yo turiko turabuvana amen Imana dufashe cyane nturondere kwicinza ngo urumva ngo yangu tuno tugira tugomba kuba ubuzima bwa Kristo kuko si twebwe tukiriho ni Kristo agaragara muri twebwe mbega ninakubona nzobona ubuzima bwawe bushimishe Kristo amen Imana dufashe cyane Yesu yavuze ngo bazotubonera ku byamwa rero tumenye ko ibyamwa twama nibyo bituma abandi baza kuri Kristo nibyo bituma bitugira abakristo amen Imana dufashe cyane ku kamaro ko gusenga ku mukristo ndavuga mbega gusenga wibaza ko ari iki iyo wiyumviriye gusenga bamwe bazi ko gusenga ari ugusaba abandi bazi ko gusenga sinzi ari ukuvuga mu ndimi abandi bazi ko gusenga iyo Bibiliya itubwira ngo gusenga si ugusaba gusenga no gusabana n'Imana no gusabana na papa wawe no kugiranira ubwo bucuti no kugiranira ubwo iyo nyota yo kuvuga ngo ukaja kuganira n'umubyeyi amen uno musisinje kuvugana n'umupagani ndaje kuvugana nawe w'umukristo we wamenye Kristo we wamenye Imana amen gusenga hari gihe tuvyibaza ko sinzi ari joke tukavyibaza uko sinzi uko uvyibaza w'umutima wawe ariko nakuzaniye inkuru nziza ivuga ngo gusenga no gusabana na papa wawe no gusabana n'Imana amen nimba turi aba Kristo koko nkuko Kristo yagenda ku mugoroba ngagasabana na papa wiwe amen Imana dufashe cyane sabe nesa asomere muri Matayo sinzi ko afite mikro asomere muri Matayo 14 umurongo wa 23 umurongo wa 23 aravuga ngo amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga bwari bugorobye ari wenyine amen uwo bariko baravuga Yesu agumugisha cyane uwo bariko baravuga ngo hejeje gusezera ishengero ngo aduga umusozi gusenga ngo yiherereye ngo bwagorovye ariyo ari wenyine bavuze ndi Kristo yari gusenga kandi n'umwana w'Imana amen yari Imana yari n'umuntu ariko ngo aja gusenga amen ndasoma no muri reka ndabasomere muri Luka naho kuva ku murongo wa Luka kuva ku murongo wa 20 ikigabane ca 22 umurongo wa 39 gushika kwa 46 amen ngo arasohoka ngo aja gusenga ngo arasohoka bivuga ngo yarasohotse hari ahantu yarari amen Imana dufashe cyane hari ahantu yarari ashobora kuba yari mu gikundi ashobora kuba yari kumwe n'abandi ashobora kuba yari karasangira n'abandi ashobora kuba yari karakora n'ibitangaza sinzi ibyo yari karakora ariko ngo arasohoka bivuga ngo arabivamo ivyo arakinjura ngo ajya ku musozi Elayono ngo nkuko yari amenyereye ntabwo yaragiye uwo munsi gusa haravuga ngo nkuko yari amenyereye amen ngo abigishwa biwe nabo baramukurikira ngo ashitse aho hantu ngo arababarira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi ngo atandukana nabo ashika nk'ahotegwa ibuye arapfukama arasenga ati data asanga ubigomba kuri iki gikombe kindengane ariko ntibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba ngo umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amuha intege arushiriza kwicwa n'umubabaro ashishikara gusenga cyane gicuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi ngo amaze gusenga ava hasi ajana aho abigishwa bari asanga basinziriye n'umubabaro ngo arababaza ati ni igiki gitumye musinzira nimuvyuke musenge ntimuje mu mosha mabi amen Kristo yatubereye akarorero ngo yazaja gusenga kandi yari Imana yari afise ubushobozi ariko ivyo ntiyavyitayeho yagomba gusabana na papa wiwe yagomba kumva papa uravuga iki kuri situation uravuga iki kuri amen Imana dufashe cyane gusenga ku mukristo gusenga barabivuga bene data gusenga ntibabivuga gusenga barabikora amen gusenga samajambo ugomba kubikora ugomba gusabana na papa wawe ugomba kuganira nawe
gusenga biduha kunesha inyosha. Amen. Kuko Bibiliya tubwira ngo yarasohotse ngo amabigishwa biwe baramukurikira ngo arababwira ngo sigara ha musenge. Amen. Ngo ni musenge ntimuje mu mosha mabi. Gusenga biza bidushoboza kutaba mu mosha mabi. Amen. Gusenga bija bidushoboza kuko igihe uri kuraganira na papa wawe nta wundi muntu muba muri ko muraganira, ariko igihe mutari ko muraganira uganira na Satani. Amen. Igihe utari kuraganira na papa wawe, igihe mutari ko muravugana n'Imana, igihe utari kurasenga naho ukubwira ngo uri mu bindi, Satani azakubwira ati yo barakubwiye ko atani ico uzova mati kandisha nta nimbabura nzova, ugaca utangura ukabidevelopa kubera ntabwo uri kuvugana na papa wawe, hari ubundi muntu wahaye agaciro. Amen. Yesu rero nivyo yanga kuko baramubwiye ati we ntiwaje uva ku Mana ntiyabiha agaciro, ndetse agenda akavugana na papa wiwe. Amen. Ngo araduga ngo arabwira ngo nimusenge ntimuje mu mosha mabi, ko yarazi ko bamwe boza bakababwira ati uwo muntu murazi yazananye kwanza erega n'umuntu nk'aho, bakabwira abigishwa biwe, ariko Yesu arabwira ngo nimusenge ngo nimuje mu mosha mabi. Imana dufashe cyane. Gusenga biza bidushoboza kutaba mu mosha mabi. Gusenga biza bidushoboza kutumva ico Satani avuga kuko nta mwanya tuba tumuhaye. Amen. Imana dufashe cyane. Iyo dusenga Imana ihaguruka gukora. Aha Bibiliya tubwira ngo Yesu ashitse ahantu ngo arabwira ngo nimusenge ntimuje mu mosha mabi, ngo atandukana nabo ngo nkaho tegwiwe ngo arapfukama arasenga. Yari umwana w'Imana ariko yaraciye bugufa arasenga. Ariko uwo munsi wewe canke jewe ndararamye ndiko ndibera uko nshaka. Gusenga n'ikibazo. Amen. Imana idufashe cyane. Ngo ati data ico gihe kuko ijambo ry'umutwe riratubwira ngo Yesu asengana umubabaro, biza bishika Yesu nawe agasengana umubabaro nka kwa kundi ubabara, biza bishika Yesu nawe agacika intege. Erega yari umuntu. Amen. Nta citwazo na kimwe ufise ngurumva ngo nacitse intege, ngurumva ngo nashonje shanja kwiboye nja gusenga. Nta citwazo na kimwe ngurumva ngo ku kazi ngo nta kundi nari kukaronka ngo nagomba kuryamana na boss. Are you sure? Imana dufashe cyane. Yesu biza bishika agacika intege. Yesu byaje bishika nawe akananirwa agasengana umubabaro nkuko bishika ugasengana umubabaro. Mbega iyo dufise umubabaro twebwe ubwo turasenga canke turidodoma. Imana dufashe cyane. Tangura kuvuga Mana warativye, Mana urumva ibi byose, Mana urabona. Haleluya. Ikosa rihindukira iry'Imana. Imana dufashe cyane. Ariko ngo Yesu agenda gusenga ngo afise umubabaro. Wati data ega nawe birashika gacikinika kagatoya, hari kubundi muntu yari kubikora ibi bintu, raburabu kubigenza, raburabu kubikora. Oya ibi bintu nanze ntivyombako, oya none kwiki biba kuri jewe, none kuki kwa kundora wibwira nawe bica bibaho. Aravuga ngo ati data ngusangwa ngo bigomba ngo kuri iki gikombe kindengana ni uko jewe ngomba yamara bibe uko ugomba. Amaze gusenga aramenya atoya ntiyakwiye kugaragara ubugombe bw'iwanje, reka ubugombe bwa papa bugaragara. Ivyo yabivuze amaze gusenga. Amen. Baravuga ngo yamara bibi uko we ugomba. Mani dufashe cyane. Ngo umumarayika ngo aramwiyereka wavuye mu ijuru ngo amuhe intege. Iyo dusenga twambara inkomezi, iyo dusenga twambara imbaraga, iyo dusenga dutsinda abadayimoni, iyo dusenga n'igihe ako kazi utarakabona uravuga ngo ibiri imbere ni byiza, uravuga ngo kuko nzi ivyiyumviro unyiyumvirako ngo ni ivy'amahoro ngo ntabwo ari ivy'ibyago. Amen. Uravuga ngo imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa. Haleluya. Ngo imigunza y'intambwe ishobora kuburanirwa, ngo ivyo birashoboka cyane ko bishoboka. Ariko ngo umwana w'Imana uwakiriye Kristo, umukristo ivyo ntibikunda. Akazi uwo munsi ushobora kuba ntagafise, uno munsi ushobora kuba ntafise ico ndarira, uno munsi ushobora kuba ya renta atabonetse, uno munsi bishobora kuba minervale biriko biracanamo, ariko komeza umwizigire. Ja gusenga, va mu gikundi c'abidodomba, va mu gikundi kuko uri umwana w'Imana. Ntabwo ukiri wewe ngo wigenge, ahubwo ni Kristo ari muri wewe. Amen. Ngo umumarayika avuye mu ijuru ngo araza mwambika inkomezi. Ega nawe yaza bamwambika inkomezi. Uwo niwe mwami twizeye. Amen. Ngo umumarayika igihe uri kurasenga umumarayika azoza kwambika inkomezi akubwira ati Benita biracashoboka, akubwira ati Mutoni biracakunda, nubwo ubona bidari guhita ariko biracamwa mu muryango wawe, nubwo ubona hari biriko birakomeza. Haleluya. Imana dufashe cyane. Ngo arushiriza kwicwa n'umubabaro. Ngo ega nubwo yarakiri karasenga
ngo yarushije kwicwa n'umubabaro ntabwo uwo mubabaro waheze uhera ngo ariko bashishikara gusenga mbega iyo ubabaye ushishikara gusenga cyangwa uravuga ngo iyo mana itishura ndabivuyemo imana ntituyitera akagere bene data kuko uko biri kose ni papa amen Yesu yarazi ko adatera akagera imana nubwo yari afise umubabaro ngo yashishikaye gusenga mbega iyo bitari ko biracamo ushishikara gusenga amen umukristo agomba kugira ubuzima busenga umukristo agomba niyo byanse nidusenga ngo nuko byakunze yamara kenshi tuzi imbere y'Imana byanse gusa Imana dufashe cyane ngo yashishikaye gusenga ngo icyo cyo kitonyanga nk'ibitonyanga binini by'amaraso bitonyanga hasi ngo amaze gusenga ngo ava hasi aja abigishwa biwe bari asanga basinziriye n'umubabaro abigishwa biwe byari byanse nkuko bihora bishika naho bikaba amen ngo arababaza ati ni igiki gitumye musinzira nimuzuke musenge nimuje mu mosha mabi amen Yesu ariko arababaza ngo ni igiki gitumye musinzira ni igiki gitumye wiheba amen reka gutababiza ja mucumba usenge reka gukoma induru reka kubwira ibibazo byawe abantu bose nta umuntu wese afite ibibazo byiwe mwene data ja mucumba usenge ja mucumba uvuga ati papa ndananiwe ni papa ntabwo ari uwo kwitirirwa n'umwami w'abami arakumva agutegeye imbabazi nyinshi amen ni papa ntabwo ari umuntu wo kwitirirwa ntabwo kubwo kwizera Kristo twacitse abana b'Imana arakumva no mu ntege nke zawe genda umubwira ati byase genda umubwira ati nagerageje byase genda umubwira ati ndafise umubabaro genda umubwira ati ndatunuye genda umubwira ati naragerageje akeneye gusabana nawe akeneye ubwo bucuti akeneye ko igihe byase atahandi hantu uja kuronderera ashaka kutaja gukebereza ahandi ariko ubusi umukristo bibiza byanka yatevye kubyara yatevye kubona akazi yarasenze byaranse akaja mu bapfu Imana dufashe cyane akaja kwicira inzira akavuga ati Imana yaratevye kunyishura reka nigire mu mara Imana dufashe cyane Yesu yashishikaye gusenga ntabwo yagombye kwicira inzira ntabwo yagombye gucika ako yavuze ngo byose arabanga ibidashobokera abana b'abantu yarazi ko ibidashobokera abana b'abantu bisobokera Imana mwene data ivyo uri kurabona bidashobokera wewe ivyo ubona byananiye abavyeyi bawe hari Imana mwijuru ibishoboye hari Imana izi kubikira ibanga hari Imana izi kuzigama hari Imana itazi gusarisha jewe uza kumbwira ikibazo kacanje kuko ndi umunyantege ariko nkakibwira uwundi ariko nukibwira papa muwamubwiriye aho batabona azogikemura baraba amen shishikara usenge reka kwidodomba ugwaye senga ugowe senga byanse senga ukomeze usenge amen umuririmbyi yavuze ngo genda usenge wongera usenge wongera usenge tandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza zatanginga nyinshi zife kubwawe ngo genda usenge uno munsi nubwo utari kuvuga mu ndimi zitamenyekana genda usenge amen wongera usenge ntamuvuge mu ndimi zitamenyekana wongera usenge watura ijambo wongera usenge uririmbe wongera usenge ushime waho nyene ukiri kurasenga erega ntiyavuze ngo senga rimwe yavuze ngo genda usenge ngo wongera usenge aho nyene ukiraho ukiri kurasenga aho nyene niho nzogukiriza aho nyene niho nzomanurira ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe amen genda usenge aravuga ngo genda uhagarare ku munara ngo utegereze ico nzavuga nuheza gusenga uhagarare ku munara uve mu gikundi va mu gikundi nk'uko Yesu ngo yarasohotse yavuye mu gikundi aja ku munara aja ku musozi utegereze ico nzavuga wimira ayo majwi yose ya Satani ku musozi uza wiyambura ibyo byose uza wiyambura mwaka kugira ngo ntacu uzovamo uza wiyambura ibyo mwaka kugira ngo ntuzubaka urugo mwaka kugira ngo mu muryango wanyu ngo ntacu bavamo mwaka kugira ngo mu muryango wanyu ntacu bashitse haleluya twe tukiriho ni Kristo ari muri twebwe ivyo abandi batashitse ko tuzobishikako ariko ikibazo gihagaze he hagarara ku musozi nubwo biri ko biraka genda uhagarare ku musozi wongere usenge nugera ku musozi heze wimira yamajwi ya Satani bya bindi bakubwira byose ubishire hasi amen ngo Mose yajaja ku musozi agasenga
haleluya. Iyo tudasenga turananirwa bene data. Mose ntabwo byari gukunda ko ajabukana abisirayeli adasenga. Yarikura mu gikundi, atitaye abamutuka, atitaye abamuca intege. We baguca intege no muzavuga ati usenga tumaco yurarenza keza agabanya oya zushira mu busirimu. Nta busirimu mu gusenga, nta busirimu mu gusenga. Abo nyene bakubwira ejo bazohinduka bavuge ngo umukozi w'Imana ngo wasenge umwana wanje aragwaye, umukozi w'Imana ngo ushire ko ibiganza ndagwaye. Amen. Ariko biragusaba kuva mu gikundi, biragusaba kwimira ayo majwi yose ya Satani, biragusaba kuduga ku musozi ukavuga ngo ngiye gusabana na papa, ukavuga ngo nta wundi ngo nta rindi jwi ngiye kumva uretse irya papa. Umunsi yajaja ku musozi wakavayo ngo asigaye akayangana. Imana idufashe cyane. Ntabwo uzoja ku musozi ngo ugaruke kwa kundi, ntabwo uzoja mu cyumba cyangwa usenge. Ntabwo gusenga ntabwo baforce, sibiga umuntu mutumira ukamenga n'ibindi bintu. Ugomba gusenga. Hari ibintu mu muryango wawe bitazohagarara utarahaguruka ngo usenge. Ibintu bizokomeza kononekara nutahaguruka ngo usenge. Ntabwo gusenga ari byo kwa Mungu gusa, ari bya dimanche kuko bavuze ko bashize kwa kantuze ngo nje gusenga. Ugomba gusenga. Yesu ngo abwira abigishwa biwe ngo muhore musenga ubudahumeka. Bivuga ngo ubudahumeka duhumeka ku mwanya ku mwanya. Ntitwari dukwiye guhagarara ubundi gusenga, ariko tuzatwiyorohereza tugasenga ari uko umukozi w'Imana yabivuze, tugasenga ari uko bararitse. Oya, suko bikwiye kugenda. Ukwiye kwigira umwanya ukavuga ngo yaba umuntu ugomba kuba imbere y'Imana, yaba iminota 2 ngomba kuba imbere y'Imana. Icyumba cyawe gikwiye kubaho muhurira n'Imana. Amen. Bibiliya tubwira ngo abo turwana ngo saba inyama n'amaraso. Amen. Noneho binyama n'amaraso uzobatera imigeri ngo saba inyama, ariko si n'abantu basanzwe. Kuko Bibiliya avuga ngo abantu turwana ngo saba inyama n'amaraso, ngo ariko ngo n'abakuru n'abashefu basha n'ababosi. Ariko rero ntitwijajana, ariko natwe turi ababosi gusumba. Ngo ni mwe muzi ahantu ho mu kirere. Si ibintu bigaragara. Rero intambara zacu si ibintu tugomba kurwana ibintu bigaragara. Tugomba gusenga. Amen. Tugomba kurwana mu buryo bw'impemu. Imana idufashe cyane. Ahandi ho bazoza bagutembagaze, bazoza kunigira kugira ngo je byaraye birakuniga. Wait gato. Nutasenga. Urumva hari igihe tuba dufite ibyitwazo byinshi. Urumva ngo Mana ngo nawe urabitahura. Nawe urabitahura ndi mu ma-examen, nawe urabitahura ndarushe, nawe urabitahura niriwe mfise akazi kenshi. Yesu yari umwana w'Imana yirirwa aravuga ubutumwa. Nta wigeze atubwira ko yabajyana ngo yaheza kuvuga ubutumwa akaja ku musozi agasenga. Wowe Imana iguhaye akazi tanga kuvuga ngo urumva Mana ko nyuma yo mboneye akazi ngo ubone bigikunda ugombika kwako. Imana idufashe cyane. Ukirondera akazi waratababiza Mana oya ndagusabye nukuri makazi ngo karongo. Mana mbabarira. No munsi nukuri twagize abakiriya benshi nukuri mbabarira. Amen. Ugomba kw'Imana kubabarira. Gusenga nagenda kubwira ngo ntabwo ari inyungu z'Imana ahubwo ni inyungu zawe. Haleluya. Ukwiye kumenya ko gusenga mu gusenga ariho twambarira imbaraga bene data. Amen. Mu gusenga niho twambarira imbaraga. Nagenda kubwira ngo umuriro, Bibiliya ivuga ngo umuriro wo kugicaniro ntuzima. Bivuga ngo ukwiye kuguma waka. Igihe dayimoni aje akavuga ngo ya hantu hari umuntu asenga agakata akavuga ati reka nje hari. Sinzi ko mwamuze ahantu hari imbikaze muri ko muragenda ya hantu hari imbikaze kadukate dusenga. Abadayimoni bazamenya ko mu nzu wanyu hari umuntu asenga. Bakavuga ati ahantu oya. Satani ntaza yigira ivyo ashatse iwanyu mu gihe usenga. Ariko nutasenga sinzi. Imana idufashe cyane. Hari umugani bavuga ngo isazi ntishobora kwegera ikara rishushe, irarindira rigahora. Satani ntatinya nuko uri umuririmbyi, ibyo ntibimukanga. Satani ntatinya ko uvuga ubutumwa bwiza. Atinya wa mwanya wawe uvuga ngo ndavuye mu gikundi, ngo ndavuye muri aba, ndavuye muri ibi niriwe ndirwamo. Oya ngiye gusenga. Wiyambura bya bindi byose. Icyo nicyo kimuterwa akavuga ati umuntu azi gufata decision.
umuntu azi kuvuga ngo oya ndamamaza kumenya Kristo, ndamamaza kuvuga data. Ico kimutera ubwo no kuba noza nkaririmba, no kuba noza nkavuga ubutumwa bwa ati wewe turazinanye wewe uri mu bandi ndakuzi. Ivyo ntacyo bimutwaye, nta kizobuza ko azoza akakubuza kuryama, ukaryama mu mashuka azimvye ariko babakuru bakaza bakakubuza ukarara wicaye ukanura. Amen. Kandi uryamye mu mashuka azimvye, nta kizokubuza ko uzogendera mu muduga cyangwa uziga amashuri meza ugakomeza kwidodoma. Abakuru bazoza bagutembagaze, bandi dufashe cyane. Ariko gusenga, Satani aterwa n'ubwoba n'umuntu asenga, n'umurozi aragira ati hano yaha aha sishobora kwega, arazi ko hari ikara rishushe ntakomeza ntaza gukora. Rero Imana dufashe cyane dukomeze kwatsa uwo muriro, nubwo kuba kariko abantu twavukiye ruguru. Iyo umuriro wadogeye iyo umuriro za kwisanga ndo Imana dufashe cyane. Iyo umuriro wazimye bavuga ngo wadogeye, birasaba guhembera, birasaba gusubira kwatsa, bigasaba kugira bikagutwara umwanya. Ariko reka niturindire ko kadogera, reka niturindire ko byanka, niturindire ibibazo ngo bize, niturindire ngo ibintu bibe too much. Oya, reka dusenge twatse uwo muriro uhore waka. Amen. Imana dufashe cyane. Umukristo nane ndabivuga, umukristo yaremewe kugira ubuntu busabane na papa wiwe, yaremewe kugira ubwo busabane n'Imana. Amen. Ubuzima bw'umukristo kwari kuganira n'Imana, kwari kuba muri presence y'Imana. Ariko umunsi tuba hanze ya presence y'Imana, nagenda ndabwira ngo ifi itari mu mazi igomba gupfa. Urashobora kuba wibaza ngo umukristo ariko uvuye kera waranavye waradogeye nka wa muriro. Imana dufashe cyane. Urashobora kubugenda ariko ubuzima bwawe ntibuhinduka, ubuzima bwawe buracyari bwa bundi, bya bindi uracyagwana nabyo. Nagenda kubwira ushobora kuboshwe n'inkwi mu kanaka, ariko nutasenga izokumara amariza imbere y'abantu. Kandi uririmba kandi usenga bambe kandi ukorera Imana, izokumara amariza imbere y'abantu bavuga ati ntureke ko twari tuzi ko asenga. Hariho ubuzima ukenya hariya mu cumba. Amen. Hariho presence y'Imana watakaje. Imana dufashe cyane. Umuntu yaremewe kuba muri presence y'Imana. Iyo utari muri presence y'Imana, biroroshe ko ikintu cyose kiza kuyagufata, biroroshe ko ikintu cyose kikuza, biroroshe ko ibintu byose abadayimoni baza kakwigira ku byo bashaka. Amen. Imana dufashe cyane. Tugomba gupeya icyo kiguzi cyo gusenga. Amen. Tugomba gupeya icyo kiguzi cyo gusenga, cyo kurondera Imana, cyo kurondera mu nyonga y'Imana. Ukavuga ati Imana uvuga iki ku buzima bwanje, ushaka iki ku muryango wanje, mbega Mana uramvuga kwiki, mbega Mana urashaka ko nkora iki. Amen. Tureke kurera amabene data. Iyo ndiko ndiyumvira umukristo ndamugereranya nk'umusirikare. Umusirikare yari mu ntambara ntasinzira, ariko abakristo twarirengagije ko turi mu ntambara na babakuru, turiryamiye turadiba. Mana dufashe cyane. Turadibamye ariko intambara ntirarangira, intambara iracari nyinshi kuko twasinziriye. Yesu abwiye ati mwasinziriye, byase ko muteramana n'inanje n'isaha imwe. Nimwasinzira barabatera, nimwasinzira barabica, nimwasinzira muraja mu mosha mabi. Natwe twarasinziriye. Ushobora kuba warasinziriye, ushobora kuba warananiwe, ushobora kuba hari ibyo wasengeye bikanka bikaguca intege, ariko ongera usenge. Umusoda ntakwiye kurambirwa mu ntambara, umusoda ntakwiye gusinzira. Amen. Urugamba rutararangira, urugamba ntirurarangira bene data. Ukwiye kumenya ngo mbega nitwari tugikwiye kuba turi abakristo, kuba tukiriko turiga akamaro k'umukristo, ko gusenga k'umukristo, ahubwo twari dukwiye kuja kuvyigisha abataraba abakristo. Amen. Biragoye ko umuntu noza kukwigisha akamaro ko kurya, urabizi ko nutayigira apfa. Umukristo nawe umuntu akwiye kumenya nimba atari yarapfa. Inga y'umukristo no gusenga, bivuze ko n'ibindi tutabiga. Ariko Yesu yarabwiye Satani ngo umuntu ntatunga ibyo. Sivyo byonyine ntibyari bikenewe, sivyo gusa bikenewe, ntibikenewe ko tujya gusa, ariko hari izindi njya papa duha ahatagaragara, hari ahandi hantu twambarira imbaraga. Amen. Bibiliya yatubwira ngo Herodi ngo yigira inama yo gufata ngo abishengero. Amen. Ngo arafata ngo yica umwe muri bo
ngo mu nyuma ngo abonye ko bihimbaye abayuda. Satani amaze kubona ko ataco bigutwaye ibyo ariko arakora mu muryango wawe, aravuga ngo reka nze kwiyongera, aravuga ngo reka nonongere nonone ibindi. Amen. Ngo Herode amaze kubona ko bihimbaye abayuda, ko ataco bibatwaye abasenga, waze kwiyongera Petero. Amen. Ariko abishenga bavuga ngo twarasinziriye biragahera, ngo twararangaye ibyo biragahera ko abakristo turangara. Baravuga ngo twarasinziriye. Haleluya. Ngo twarasinziriye. Imana idufashe cyane. Ngo hanyuma ngo barahaguruka barasenga. Ngo bamaze guhaguruka bagasenga, ndakunda iryo jambo. Ngo Petero ntiyarazi biriko biraba, ngo ariko ngo bagisenga ntibitayeho kuko wa mbere bamwishe ko aravuga. Bari bazi ko gusenga ari umuti wa byose, bari bazi ko byose byugariye gusenga. Bene data, nta handi byugariye mu gusenga. Nutahaguruka usenga, ushobora kuba bakuze iwanyu bapfa bakenyutse, bazokomeza bakenyuke, ariko umunsi uhagurutse ukavuga ngo ibi ntibishoboka, ngo ibi ndavyanse mu muryango wanjye, bizohunga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngo barahaguruka barasenga, ngo bamaze gusenga. Amen. Ngo bamaze gusenga, ngo umumarayika araza. Ntawe batubwira ko iminyororo ari we yayibohoye. Barakoma Petero yari asinziye, ntiyarazi ko mu cumba hari abantu bari muri faya. Amen. Hari abantu bariko baratsa umuriro, hari hahiye nk'abajene b'iki gihe niyo bavuga ngo hahiye. Hari hano bariko barahaturira. Amen. Imana idufashe cyane. Ngo iminyororo ngo irivana. Yesu, gusenga kuja guca iminyororo, gusenga kuja guca karande, gusenga kuja guca bya bindi wari wibaza ko ntibigatanye imbere yawe, bya bindi wari wibaza ngo ntibigishoboka, bya bindi wari wibaza ngo ntibigikunda, ivyo byose biza bicika. Iyo umuntu ahagurutse agasenga, hari ibintu biza bitembagara. Amen. Ngo iminyororo irivana. Haleluya. Nitutasenga, hari ibintu byinshi bizononekana ku buzima bwacu. Ndababazwa, ndabivuga nibwira, ndababazwa n'umujene atasenga uyu munsi. Hari umuntu mushobora kugana akabwira ngo je sisenga, ngo mama aransengera. Okay. Natwe ba mama wacu baradusengerera. Imana idufashe cyane. Ngo mama aransengera, ngo naho ntusenga, ngo isengesho rya mama rirakwiye. Okay. Imana idufashe cyane. Hari ibintu udasenze, Satani azica ku muryango wawe, azica ku rubyaro rwawe ruri muri kazozo. Ushaka kuba widibamiye no senga, amasengesho ntahera, amasengesho ntazahera. Niba waheje gusengera umuryango wawe, ja muri kazozo, genda usengera urugo rwawe. Eka turabajene turiko turakora. Sengera umufiyanse wawe, uzoba sebuko wa Satani, nta kibuza. Uzoba sebuko wa Satani cyangwa umukazana wa Satani. Rero n'uwo mukazana wa Satani nta kibuza azokugendera buri munsi. Usanga batwaye dayimoni byanke ko mumana, ariko reka dusenge bene data. Sengera urubyaro rwawe, senge nubwo utarababona, ko Bibiliya ivuga ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ako tugendeshwa n'ivyo twizera. Amen. Tanga urusengera abana bawe. Nimba wumva waheje gusengera ibindi byose, nuvuga ngo yanga urumva ngo ibyo nasenga. Hari igihe mpora nibesha, nkibaza ko nasenze nahejeje, umva naho ntoryama ntasenze, kubwo amasengesho nagize ubusi wose, numva umengo byakwiye. Gusenga ntibiza bikwiye. Nimba gusenga byaza bikwira, Yesu ko yaza ava ngaho agasenga ijoro ryose, wakamara iminsi 40. Amen. Kandi ari umwana w'Imana. Bivuga ngo gusenga ni ubwari bukwiye kuba ubuzima bwa misi yose, nk'uko umuntu akwiye kurya misi yose, akwiye kuvuga ngo ndarya umunsi hama ngejo, kandi gusenga kurya bitigera bihagarara. Umukristo yarakwiye kwama asenga. Nimba udahagarika kurya, ntuhagarike no gusenga. Imana idufashe cyane. Bibiliya tubwira ngo ibyo mushaka byose ngo mubisabe Imana, ngo mukugira ni mukwidodoma, ngo mukwiganyira, oya mukwicira inzira, ngo mugusenga, ngo kwinginga no gukenguruka. Uzinginga gute utari kurasenga? Uzokenguruka gute utari kurasenga? Ngo ibyo mugomba byose, bya bindi byose ushaka biri hehe? Ntabwo ngo byugariye mu gusenga. Bya bindi wifuza, bya bindi urondera, bya bindi ushaka, byose biri mu gusenga. Ngo bisabe Imana mu gusenga, kwinginga kwawe
dufashe cyane tugomba kugira ubuzima busenga bene data tugomba kuba ubuzima burondera Imana amen ngo abacira umugani ngo guhora basenga ngo ntibarambirwe ushobora kuba wararambiwe ushobora kuba waracitse intege kubera igihe kinini usenze kubera igihe kinini wakomanze ntiwishuka ariko indirimbo yatubwiye ngo genda usenge ngo wongere usenge ntabwo watubwiye ngo genda ucike intege genda usenge wongere usenge ukiri kurasenga kandi wongere usenge gushika ngo aho nyine ukiri kurasenga ngo niho nzogukiriza niho nzogutabarira ngo nzotanga ingabo nyinshi genda wongere usenge genda ukomeze usenge genda ukomeze ukumange igihe usenga hari ugomba guhinduka ubuzima bwawe ugomba guhinduka amen nusenga ukabona byansi nusenga ukabona ntibikunda ongera usubire mu cumba usenge amen ongera usubire usenge ko nimba Imana yavuze ngo genda usenge ngo nyone niho nzogukiriza Imana dufashe cyane igihe utari kurasenga ibintu byose bizoza bikwigiye ku icyo bishaka Satani azokumenyera hariho nabo Satani azarabiza avuga ati nta kibazo amen ntanasenga ibyo ntaco binwa kugira kuja kuvuga ubutumwa ibyo nta ngorane bintu kizima ndasenga nta buzima bwe n'Imana ujya n'akantu gusa gatoye ndamukubita ni acagwa amen kwera ikintu yabaye maso Yesu aravuga ngo nimube maso musenge Yesu aravuga ngo nimube maso musenge reka tureke gusinzira Imana idufashe cyane reka tureke gusinzira reka tureke kwironderera inzira reka tureke kurambirwa reka tureke kubivamo twaganiriye kare n'umuntu mu gatondo arambwira ngo unasanze ikintu kigoye ngaha mu isi ikintu kiruhisha cyane ngo ni gusenga ndamubaza kubera ati wakora akazi kose karuhisha kubera ko uzi ko ejo uzobona impembo amen ugakomeza kugakora amen ati byagusaba kubyuka katrere uja gukora ku kazi kubera ko uzi ko uza guhemba ariko bakubwiye katrere gusenga bavuga ati wapi kubera ko hari igihe wasenze ubona ntibyaca hari igihe wabyuka gusenga ubona ntibyaca ariko nababwiye ngo ni intambara ikorerwa hatagaragara Imana idufashe cyane ngo ni intambara ikorerwa hatagaragara reka duhagarike ibintu byo kuvuga ngo sengera haguruka wisengere uri umukristo Bibiliya yavuze ngo dufise ubuzima bwa Kristo nimba dufise ubuzima bwa Kristo twese abakristo dufise ubuzima bwa Kristo naka naca kurusha haguruka wisenge ahubwo ikibazo akurusha kubana n'Imana reka kuruhisha abakozi b'Imana hari igihe tuza turuhisha abakozi urumva abakozi b'Imana nabonye imbeba ziraza urumva ngo ngira n'umudayimoni bandunga iki ngo abarozi ngo numvise inyangwa Aisha yaje araza rutasenga na Ismaila zoza amen Imana dufashe cyane tukakurumva ngo umukozi w'Imana ukaza kuvyora umukozi w'Imana yiryamiye saa indwi z'ijoro ega nabo bararuha nabo bafise ibindi bintu bakora haguruka wisengere reka ubunebwe reka tureke ubunebwe tuhaguruke dusenge reka tuboneke ubunebwe turondere Imana turondere mu nyonga Imana tureke kuguma tuvuga urumva ngo nagiye mbona ngo bigenda uko ngo nzi ngo ndapfuye ngo birarangiye Imana dufashe cyane reka kwisuzugura wewe ikibazo cyawe umwanya Imana nababwiye ngo ni papa yiteguriye kukumva igihe cyose yiteguye kukumva igihe cyose umuhamagaye we warakwiteze ahubwo ikibazo ni wewe bimeze gute bipanze gute mbega umwanya wo kubana n'Imana upanze gute Imana dufashe cyane Imana dufashe kandi hari igihe duha umwanya abantu byakweri wafise boyfriend wawe araramutavugana abatarabijamo mwihangana ariko harababigiyemo ababigiyemo barumva ibyo mvuga murara butavuganye niyo wamwandikiye ukamubura urashwana ese Imana wewe mwibaza ko idapfuye izipfuye kurindirika ko kujya upfuye ngo nimba wari mu bandi nimba wari kugira iki udasenga ahubwo azoyizimya umurondero umubura intambara zacu usize umubiri bene data mbega kuko tudaha umwanya Imana
nkavugana n'umucuti wanje cyangwa umukunzi wanje tukavugana amasaha ariko umwanya w'imbere y'Imana ngatangura kwayibutsa urumva mana ngo wihangane uno munsi ngo narushe ngo nukuri unyihangane ngo mana kandi biratahuritse kweka abashaba mutahura abandi Mana dufashe cyane nimba by'ukuri ese Imana yoba boyfriend wacu akaba umukobwa musohoka ubona musigaje igihe kingahe ngo muri za horasi turabe jo guca muvana hariho horasi turabira tuvuga ati bajya nta minsi isigaye uri si ko horasi yawe n'Imana isigaje iminsi ingana nimba ari boyfriend by'ukuri hari umuntu mugirane ubucuti mutavugana kubera iki Imana tugomba kuvuga ngo urumva ngo Imana ni papa bavuga ngo narakwihaye wamwihaye ryari Imana dufashe cyane ku muntu utumwa ngo Mana ngo mbabarire biranse umuntu yavuze ngo nusenga uwicaye kumbura rusha ryama hasi ariko senga nusenga ufukana reka kuvuga ngo urumva nafukamye ngo numva biranse haguruka genda senga ugenda nta cyitwazo na kimwe dufise cyo kudasenga nta cyitwazo na kimwe niba nta cyitwazo na kimwe ufise cyo kutavugana n'umukunzi wawe Yesu yavuze ngo singibita abashumba kuko umushumba ntamwimenye ico shebuja ashaka kuko ngo ndabita abakunzi watwita umukunzi ariko twebwe sivyo turimo turamuvanga Imana dufashe cyane tumuvanga n'ibibazo byo muri nosi tumuvanga n'ibibazo binabiriya ariko twari dukwiye ko reka twitwararika ibindi ariko ntitwibagire Imana imbere ya byose dusenge turondere guhanira kukuronka umwanya umwe n'Imana amen kwanira kuronka umuntu hari umuntu ashaka kuba ari ngaha yibwira ngo je wumva ngo je gufata umwanya gusenga ngo birangora mbega ngo bigenda gute ngo je sinumva ko nosenga iminota 30 iyo minota 30 n'indaye gusanga genda usenga umuntu uwo muntu umwe nuhera ejo usubire nzosenga ibintu ni process ntabwo ari ibintu by'uno munsi gusa usubire ejo itanu hamuzisanga amasaha 3 bakubwira ati sohoka mbere uracari muzima amen ariko ukaja muri presence zanangazwa n'abantu bajajinga abantu urumva ngo nakanga ibyo bintu byo kuvuga mu ndimi ngo sinzi nuko ari byo amen murana Imana idufashe cyane we biracana kugora gusenga umuntu umwe ariko warose umwanya wo kuvuga ngo big ibyo bintu byo bavuga ngo je nabonye ari byo yigira icyakubwiye ko ari byo yigira n'igiki amen ugatangazwa n'umuntu kumva ngo je burya nuko byo umuntu umwe yigeze kumbwira ngo Benita ngo jewe ngo nimbuzi ko tuzinanye nkazokubona uryamye hasi mwisengera ubugenzi bwanje nawe buzaba buheze amen hari urugezo basha twabonye ku Imana bamureka umuntu asenge nimba ashaka gusenga apfukamye mu mureka asenge kubera ko hari urugezo twabonye Imana tuvuga Imana twabonye tuvuga Imana twakoze ko n'amaboko yacu tuvuga Imana twahuye ku buzima bwacu biravuga ngo twari kure cyane ngo nta masezerano y'ibizaza twari dufise ngo ariko umunsi twegejwe hafi n'amaraso ya Kristo amen hari urugezo twabonye ku Imana hari impamvu tutoyiva ko ngo ni kubera hari impamvu umuntu avuga ati birarenze kuba no kwicara iyo Mana irarenze kuba nitwa umwana w'Imana byonyine ibyo ntibisanzwe kuba wo kwitwa umwana wa perezida wumva ari ikintu kidasanzwe ariko kwitwa umwana w'Imana wumva ari joke kuba wo kwitwa perezida kanaka yo kwiyitirira ho gati je usigaye n'umwana wo kwa perezida ariko kumva kuri umwana w'Imana ni kibazo Imana dufashe cyane turi abana b'Imana kandi Imana igihe cyose yiteguriye kukumva igihe cyose yiteguriye kumva ico ugomba Imana dufashe cyane Imana dufashe tukomeze kurondera mu nyonga hayo kandi dukomeze kumenya ngo mbega nikishaka ku buzima bwacu tumenye ko gusenga bikwiye kuba ubuzima ntabwo gusenga dukwiye kuba ari ibintu turondeze ahubwo bikwiye kuba ubuzima bwacu Imana baha umugisha Yesu baha umugisha